Io e pese pesenga mavivinga mantonga o fie fo io so tanto watru o Samoa e o au o le Samoa io e o au lava o le Samoa e wi le lanu lo pa u io e pa e ono le malulu telo New Zealand ai le mafai lava o na fangalo ina so tanto watru o pele le loto malenganga malo le volau malo fo i le fato to le nei fo ia fia le aso forele o le to aso nga luega fai ia o le toe tāfo i o le nei aso, o le nei vai aso, taru lavona e ulu whao mai, ia ma e tautua mai lava i le aso ngafua, se ia pa ia le aso wharele nei. Ia o le aso ringe e kele nga kau e kakovo ia wa, makang kuskusi li marisa moa le RSA. O le aso re tupu. Sa e whawhawhiki. A o whiare masi o fo. Ma lo le whalam sa mo te toi o fo lo wham whatalo whatu. Le tō au auna le nei ansiata. Ia tau ununga tu ia le prokalame whai ufo o leo unanga a lau Blue TV o lau Moana TV. Tau tua mo oe le aso ma le aso. Tau le ono mai lava i le aso ngafua. Se i o mai le nei aso whareile. Fitu lava o le ai lima aso o le vai aso. Ia o vai aso uma. Ia le tātou prokalame whai o le tautaia e mare malo. Tautaia e whaiva o sio tātou watero. Ia, mana ia tau ia manto au gilani. Mātango fia le susolo le la, tau wha vela. Ioi, ia e apapapa lau e malulu. Ia, ngai siti priti ale. Wā, se kueli mwa rengi mea malava. Ia, o tau tonga ia sa. Le nei fo yaso. Ia, ua o lea ua malumaunu fungatia. Ia, ua to i tua apolima, tu sa yo lava singa sa fia ngai maru tātou watano. Ia, ua toulu wha, ioi, funga o la au toulu, ua lea ta fasia le whainga malanga. A o lea ua tātou o oi freseu. Sa o malie, wale alofa tau muli o le tātou matai sili le langi, le nei fo yaso, i le toe aso o whaua wino proklame, whaua o le tātou Blue TV. O volofam whatalo whantu, o mapaanga le tātou wala leo nei, leo aunanga, o tau lava, ia e mātou te tiu wha mantala o ai. I o tau o mapaanga mamai, o omiro le tātou like, ma le love. Share le tātou proklame. Au foi ngalo lungo tātou YouTube channel, to adele a tātou feleni o lo iai, tango o mile tama ilongo foi lele, pring! Subscribe ye nine tātou YouTube channel, e te mawai fo ile tele o tātou proklame. Pea wha pena misi ya o ese tātou whaatantara nonga. Fia toi whaafira, ia tu mo follow whātu, mai monga te tele se o i monga iti, ia pe mai au si o i o nei u.
mai lau puputoa ia ma tu whamanusina si o tātou watunu se ia pa ia lava le au tinifu ma le lalovaua a taro fatu asiata mo oe lea i te sila mai le vanga o le fiavi. Whasolonga o tātou proklame me iso niso tātou whatatanoanga te lo le nau au tau sila fia maua le tātou wavanoa ma le fionga le teitai fono le songa le lau le mali e toa le ua tea pola tei vau fosi simet o ia fo i le minister o whaatoanga me whainga whaiva. Me se suenga whaasai nisi se taimi ale mai lona sa fo lau io ke loko iki a len mana tu len to fa fo il tanto va ai pe ala se private va le les io malanga mai le fionga le minister ia pale mai la ia lungo le tanto program ia tanto wa fisiringa fo ile inisio vainga ia ai ma wala vo no pa malo tu ai nei wo ma pa anga mai e la to uma lea e mafuta mai lungo le tanto Facebook live me se wila to le mori melo faanga ia i le tatou messenger ale Blue TV me se fo to ia pa taru fatu ia to uma mo moli ia lo faanga i le fionga muri anga tele Brian Lima kalo fai o vai ri o to ngai Dubai ia mari tatou songa le fa ia o tatou au la kapita to fitu e me se walo matama fanau o lo fa ia le tautua ftoto io malingi lo la toto tono malai ia au wani sa ilinga malo o si o tātou tino o lo fantu pe fa peo manuia me o mai leanga le lei o lo tātou matai sili i le langi ia ai o tō nunga tātou Facebook live le taimile nei le fionga whanangeo mai se fo i la le tausala ia hana i o i matau tia oi ia lo fatele atu le fionga ia unasa mai se fo fatua unasa lio ia ma le tau fo ia maafutanga le fiafi far of ruin to ilalo mo to mafutanga Dan Filippo nga te lea o le fitalenga ia vaili malao manu vaili yo to fine an to fale lua ta lo lava ya me se foi la ia se uso le songa tu sa mau fanta tamanti le lua le tausi le mafuta mai na sini Australia mo no falo Lucas yao peipine navy mo to uma lava malo le on sai se uso ya fangeo ya te lo na o to e fa fo se lo malosi ia wa fo ili fa tau lio le fala male apu pusia to fanga malo lava le sa ili malo io ia malo e fai o siaki wa so ifuanga ngi e ke fa pe o le ke mati mai o la se ki me o ke le do wa what the value ro koko ia manatu se tatou se e antu le tatou wa ana le lana sia se doile to fine ia pea ia ile o nanga le tatou wa MSL le tātou wa onga fo ile le MSL le sa sia se tuai ia se iva vai le tūlanga fo ile leo le a o ina o lau hospitality o lau tali malo ioi a mai am fo i mai so watu o to ai tau nu va lele le songa le minister ia na fa filo ile lungo le tātou program o go kesi e fo i mai le tātou wa program nei ma le tātou MSL. Oh, so good. Talofa asiata, talofa Samoa, ia o lea o te i le MSL training, i leo mukuka. It's a training facility for all the students e whaere kofe, ma mea kau hospitality. Today, joining us is Bernina, who is the enrollments team leader here at MSL. And we also have Donna, who is a graduate here at MSL. Whaftai pia, nisi o whamatalanga with ili tau le MSL training. So MSL training stands for Motivation, Success and Leadership. Wow, nele tau tua le MSL training o ova male luas fulu tau sanga, talu ona tau tua MSL training a wale o foinatu po kalame ese, a wata tatama whana o whaape for kako community. So hospitality po tali malo, o apa none o lo mawhai o nei a o inai. Tau tūlanga tau whale enga, cafes, o restaurants. Po tali malo fo i tau hotel lo mawhai. Ona e whaongaina lo whailonga le mo i nātu le MSL training. E te au CI se tūlanga tau whainga wenga. Ben whai fo i ona e go into full-time employment. But on nisi skills e pe ona ofoinatu MSL training ile hospitality. So a little bit more about barista skills, learning about health and safety, and mai se tūlanga le utato ia nge ile koviti. Ua mwhai ona ofoinatu nisi fo awale prepare no tato tama whanau. Nga e atu whaingan winga alo o lava la toto mai a whapele experience. E mawhai ona la to whaingan winga iso se tūlanga tau hospitality.
Talofa lava lo ingoa tana marina. Ia e tolus futasi nei o tausanga. I studied here at MSL training for about 2 years, I think, yeah. Well, 1.5 years. I studied retail level 3, and then I studied retail hospitality level 3, and then I went to hospitality level 4. Was on a benefit for quite a while. Well, looking up to all my siblings, I was like thinking to myself that I couldn't be them, with all them and their successful jobs, and me with no partner and 4 kids. I couldn't seem to, I broke down many times. Then when I saw this lovely lady named Benina, she was from Work and Income. I met her there, but then she was my case manager then. But due to when I saw the website, I saw her lovely face and I was like, man, that's her again. What happened to her working at that job? So when I got here, I studied here and I took the course of retail level 3. The tutors were supportive due to having my kids and assessments. They were like, yeah, if I couldn't complete assessment and I had my kids as well, so they were all, this is the support around MSL, the experience that I had. I could achieve whatever I was able to, whatever assessment they could give me. If I didn't have time to hand it in, they always set aside a time where I can achieve it with taking care of my kids as well. But hospitality was a different environment because it involved food, going out to places, work experience. I graduated and I just cried because they were like, I couldn't do it. Me as a sole parent taking care of my 4 kids, not having a job, it's like, oh, I don't need a job. And that, like, you don't need a job and to take care of your kids. You can go out there and study and take care of your kids, but still try and aim to get that qualifications when your kids are young. So when your kids grow up, you can aim for that future job just to look after your kids for your kids' better future. So yeah, that's my experience here at MSL. Yep, se lauta la. Ia le nā Samoa, o sina tala po'opo'o mai le MSL training. Join us next week as we continue to talk to Benina to talk about what MSL is offering. Asiata, back to you. Whalawe ke le oi malopokalami. Hi, my name is Sora and I am from South Auckland, Manukau. I attended Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on schools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So there's something I learned from OCA was how to read a plan. Talofa voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone and I just come straight here to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tūranga pitusili o le tāua. O le lafo me o le pepa tala oloa. O na whaanga le e whaatau i oloa e au ngā more ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Talofa voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone and I just come straight here to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tūranga pitusili o le tāua. O le lafo me o le pepa tala oloa. O na whaanga le e whaatau i oloa e au ngā more ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai la sa suma fua tau e lesi asa sa. Ni fia foi sa we mo mawina nei foi au nga fo e ala mai le talo fo voucher. Ila wana fa tau ma me te mga oi ile voucher. Tai mo le talo pa voucher.
ua maua le apa susi o se wa fine so se paro loa fai ngo fie a me se le te whelua i malo telefoni taimi uma ai lo le lafo merkes o na inu o tamao re ainga Whawhea tu lava le tala whawhata mo le fwoi au nang fwau whawhai. Ngā lua lava le tamwhai. Whawhai talo whawata Teki talo whawata Io ele na fa tai talo fa va cha ia wa fole long long so ino tanto proklame fa wa le aso male aso me se fo ni so tanto samaria ngale te bro wati le wa kwa te ai nei le to laiono o te fie fa ilo antu o le o to ai tono le sa fo la o le vionga le te fono o le fa to le to samo utasi o ia fo le minister fa to anga ma fa nga favor nga te leo so so fa sa initial tanto no fa ta lo fa mo fo lo fantu i lau songa i le lauli le mali toa le wotea pola te va fosi asiata yuli por ti wa toa tupua smith i lungo le ta proklame i le nei foi vai ngole fiafi ia i le nganga whaaloalo o te whatalo whatuai le whafongaanga ma le mai monga fo Samoa le nei tūlau le aso malo lava le soifua lau le lei malo le soifua manuia malo fo le folau e teltonu a e manuia fai vo le nei aso e whenga iai fo i o si tātou o tunu. Tute mga luenga sa whenga iai, whatalo whātul tūlanga lo ia, i mamalu wha le tala le lei, ia e mei se fo i mamalu wha le tunu, ia mamalu wha le malo. Malo se fo manuia asiata, te a wai atuai lo lau whonga fia ma le manei o lo la ei o loa fo le taunu ungo le nei vai aso, e ma wha moe muengo lo toyo le fia finei, ia vamos ngol vai sa fo malo na ma ia so fo manuia ia wai lo fo yo mantou le la tu le long weekend o la sa vole o le ata foi la le long weekend e colorful ai yo le fia le lo to malanga e fia la vai to va ya tu solo le tino ai o le fo e au ina solo le masina e lo so fo tu ai me se fo lo so fo la le ya wa fo tu te ba fai va fenga i ma su tanto tu ia i le trunga ya le lai manuia malango pale me uma i le anga le leo le tanto matai sili le langi to mo antu la fa fisili na inisio vaenga fa pe ia ai mesi au te lo fo te sila fia la vai lupe ile amatanga o le ta proklami ma o fo sita la fa va fo to mana tu nei lava ia le aminga ile tua yo le malo ele fionga fo ile tamam pantele e fionga ya muli au Star Wars ia e ole e maliu yan i me mantou le sa ilinga nga se la pupul se tofanga ia leo wa ia tu mai lunga ia telo fa mai senga ia o foi le nei lao e a toi lava no e lo fionga to mo mai ia sa u fa mai senga foi ma sa fa ma fananga pa io ainga le foi va no lunga ta por kala me lo fionga ia fa tai e manatu a siata o itu aso fa peneta to te manatu natu lo loto iai ile palau pa ia le atua i le sunga va whenga taulangi, ia po le whionga boi a pātele. Ia, talo whai le uso, e mawhanawhana upu pe a telenova pena, e no sangata fo i wa avelo na ola mo le atua, de va voin tautua le kalesia. Ia, e mei se foila na tautua ia o nanga umai me whale lotu sa whenga isi o tātou tunu. O se tangata fo i na o mai tausa ave iei le whātua tuanga le tamā aki e pikopo. E sunga ya mata e linga e me se fo yuso a o staulanga umo le kalesia katoliko. Ia, e me se fo i a whenga tau le tamatuai o le aonga. O le fo i e le mawhaina ngalo mea na, ia mai sa vai fo i le maftanga, o se tangata fo i e sel tau sa fia, ia ma o se tangata fo i e na winga whata mali. Ia, ma o le tangata na tali fo i la wala au ina o wala au ia i e sau e ta i le ngā lotu whapitoa. E ala i le urua i whaalawi loa, ale a ingo le whatuatua i le tua sa mo utasi. E whae o ia masui o le kalesia katoliko, ia ma se tangata winga mali e fo. Tangata fo i e whetau ia i le ata. E whetau i lava i lona soi ma le tele fo le maftanga i le mwhaina ngalo. Ia, e le aiso u masasalo siata i le mea ua taunu ia i le tulinga si a fo i le fionga ya patele tatou talo ia mawalo no fonga maule langi ia wai le mausi le fesiringia le na mea o se la sanga ese ita ua siata mal patele
E se tau o patele la nofolo na ola mo le ri. Ave umalo na tangata e tau tua le ri o lona lewa la wena. Alie. Ia ai avatu le wha maisenga i le tamale kalesia. Tanga le aki e piko po, mali tu ai ngasa. Malu fo le awos taulanga, mal tatu e kalesia o au katoliko. E meise a inga. Holo mangafa. Ia wo mai masani male kalesia ato a tatou talo mal te tonu wa manuia whainga malanga le fionga ia patele. Ia mal te talo. Ia, e fo le asu, siata e fo ta uasu. Alie. Ia e pio le nganga mal wha moe moe. Ia, tatou talo sia le wha moe moe o na wa. Pa te ia uma tatou le nei aso no le walau pa ia i le lana au auna. Ia e pio te talo na ma le wha maisenga e me se fo le wha malu si au. E tatou te talo ina ia to atu le waloa no whaanga tu mau. Ia o te tala puna vaima e meise le puna le langi a walfa inga malanga atu ma le tu ua le malo o le sunga le whawhenga inga tau langi. Alo whawtai, le ua isa saa le tofa, le wha mai senga, le ufa ma whanawhana, le wha ma lo si au foi. E uta manantu fo ia le saa la ese so vai vainga, e pi yamai le tofa te tala lau fionga. Na umomo o lava tasile nei o tanganta tu loule feo yo le tala le sili anga yeila uva aya o atau sasa fo ili tu lango fasala longa. Na umo miti fo i tausanga uma vai o te fia fatala noina. Ai na tau nu ula miti. I taimi fo yo to ile na fa nga solo le fa ngor tausanga. Na ufa atala noina i le fio ngal tama batele fa mu nga ja ma ua fia fo ilo loto e wila vai le tu ua yo le malo male mafutanga. Ya ai ia le tua me sili wo ia ma ia fo to e a ve se fa tai le auto fa de tala ia to mo andu fa sili fa pe o le tau te ia la vai tu langa fo ile le tau po le pole ma le ba ia tu alofa tu langa o ia fa ma i lo tanto wo tunu e u ie le o pesia pe situa ai o le alo fa sili a fa be tu langa o ngai ono iai ma te ua tala fa auto tua le tu langa o le fa mai ai vai ngo tanto sone ia santu la mai fo ile time o le tanto lockdown ni Samoa o ye se so ni nga le malo i tu langa tau au nanga fo ile le ina ia maua tutusa e nai ilan to o lo inu itua ia fa mo nianga fo i mani so o nanga o lo ai ilan to i polu o i tarafata ia pia ia male vala o fa fsili le o ye ni nai me alo fa le tanto malo ia awa fo ila to ma pesi ni si ma vanga fa be na tu sa yo nei taimi fainta ta to tu lo fionga te telefono fa mo mo Siata mo mai. ia nai bo Ia whaftai. O te loa o le manu lauti le na le tatou whainga malo fau. O le mele nei o le whasopolia o au nanga tutusa i le tunu atoa. Ia aua nei maua le mele na o pia lava e maua o maime mana o mia le tangata soifua ma le tangata ola. E pe o pia e anga i mai e ia onga, fale mai, supermarketi, fale tupe, fale tala tupe, fale ainga ma sostu inga mea. Mantua la oe o le tatou tau mawhainga len tau mwhaine, o le mele aua ne i centralize, o le decentralize. O le winga la le upu decentralize. E tau te oe avela au nanga i tua i isi pito le tunu. Ina i tutu sale au nanga o le mau le tau langa i manu tua. O le whaavai a tole na o le tatou plan, o le mene o le miliona tā la project la. Awa o mana vai tu malo fo ia maua uma au nanga. A whapea o tulau la whate taila ia tu monei. alia A ana, whale tua masanga, a tua. O le whate ta ingal na. Ia na whalolol metu, ia o nei la i le atua. O le whale tua masanga le la vea o malta ulanga atua mo le whale vai maunga. Le la e maua umale au nanga vala lata i nei le whale vai maunga. Ia ngā tua au le whale vai maunga ma noa ma. Ia tua au ia tuloa noa maa, ia ma le atu va o fontik. Tua au le va o fontik ma le atu ale ipata, whaasolo ma le atu whale alili. Si umu sa fata, le whanga whale latai, o ta amilo mele ia anu. O le winga la le mele na tupu nei a tātou le COVID. O tau whaila le mena o le whaisoni. Ina ia ua nei toi whesopoai,
ia tangata mai le sone, a whapena al whataitainga e vai tolu, ia tumuane, a ana whalitua masanga atua, whalitua masanga e alu mal whale vai maunga mal taula, o au nanga ia maua i nei ile atu vai maunga, ma whale ata manu umana, solo atua i na whalitua masanga. O nanga fo ina te tauna mo le whalitua masanga ma ana, ai mai ser whale i atua, le winga le na le upu fo ile ia maua au nanga maua whaloloa mo whaltupe mo whale mai mo whale telatupe mo pampensini maua uma au nanga mana mi ai au le tatou plan le na le whatatia le decentralize ina ia ua i sau mamao mai ale ta vale mai ana sau turi mai mato tuai ana na ana afi whale mai nai le moenga por faltou masanga sau faltou masanga fil mai le mari po inel taulanga fa pena fe mal fil mai o totua ia le tua fa sang sa o fil fa ma mela i fo is fil mai le tu fale ali fa pena fo i fale leo fil fu mu o le winga le na le merta o le mele o plan e tatou temi nei o le decentralize ia la matanga le mele la matanga na le vai no le malo tupe o mai le la ave tina e nu ma fio ia matina e la section ia wal mena le no ne ia le vai ia vai atu tatou taimini ia ele ma fai o mai atanga taula ono le tapu vai tasi mo ia me fa pena fo la sa vai ia wa sir fia fo ile atu fa sale le anga o le tuatane tu sa lenga o le vai singano palau e tate vai ono foi per mele ia foi tatou ia sabe o ala ia fa sale le anga ia le meo la ia fa le mai o le fa masino ia ma meo mo fa pena o la anga ia le service ia o tu ro le tuatan ia na wa sirfia la ia fa le mai la ia fa le leo ia la fa fe lo tu nei nei fa lo la ia pam pensin la ia fa tu lis e pe o nanga la tu o ile fa le vai singano ma le fa le ala taua o la fo ia fa le ma la wa ia fa lo la ia tu lis e sa ia pa lauri to fa solo mai fo isa pa te ia tato la wa ia fa le ma la wa fo ia o nang ai o le mena fa popo ia fa tupu te leina o le tuta u le na o afa nisi fa la vela te tele to tupu ma ia o la e matua mautinore le o lo ia le o nang ai le feo ai la tangat afa pe ala la e mama i tu lo fo lava ia fa le alupo me la taua ia uni to feo ia no fo e pui ela to na uni pisi mai le ia le tuotane ia mali tu pasal le anga pa pena foi palaudim sat foi te ia masalen e pe fa te inga na o manatu le melna le fa solo i fu fuanga ale tato malo ia fa mautuin ia sounds umane ina ia tutupu nisi mele rumana ia o lo mafaina no nofo lava le tu malo ia po vai ngai district nei ina ia pui tangata o lo fa le ton alo fa vitai tele lau fa mani nongo le mata upu le fa u mani no le fa fonga sio tanto buturu ai le si valo lau fa fisili lava le lau fionga le minister palo fionga te telefono ia o telo fo le mani no yulu nganu le ia se tai au talu na tu le mai le fainga malo fo ia ai o le wa ioi wa fa tiro lo mele le mata tu le tunu ia pe ngai fa mangu yanga yo no maua mai ile fainga malo ia awa fo ina inisio pisinisi mai la tofo o tele na tau afia on o le lockdown matulanga lo ia mfa na sau no ile vaenga lo fiong ia faftai o le so na tufa inai le tulanga o le 10 miliona mo pisinisi laiti lava ile tato watunu le sola na tala lo iai ma fatulanga le awala tufa ina tuai i pisinisi laiti meta o pisinisi laiti i tono le tatu watunu o le sola ia o lo wa fatu malanga ina o le paulava le me mana o bia wana o le pisinisi ri laisene ia maltulanga le listala lo ia mai sauro te listala le mele mo tu fa manianga o lo tumta manga fo ile fionga le minister ia latino Wayne Fong ia na o le tamanna nei do filofia le ia tulanga o 10 miliona le fionga le minister wo ia le minister pisinisi mala manuia malepa
ia o ia na lo ngafa ile aso le nei ana le lai le iwa tai au pa lau loa ai le tu ina atu le nei tupe mo le 10 miliona i le fesoasoani le nei taimi o mafutianga le tatou atunu o le masina tea nei tatou faina atu ai le 5 miliona o i latou uma lava o loo iai le afianga i pisinisi tautulisi a le nofo api a ten malo Beach Falles ia mafale foʻi ia o loo api ai le mamalu o le atunu faapena na afia i le tulaga o le leai o ni malo ma mea faapena i le masina taluai o nei le afiafi i le tā o le fā nei le afiafi na tufatufaina atu ai le 2 miliona 2 miliona mo aiga uma e manaʻomia le fausiaina o maota malawa aiga 5 vaivai e tasi 5 miliona ua tuuina atu i le paenga foʻi le asuʻa le afioga i asuʻa o Wallwalk paenga lana ua latou faatulagaina le polokalame foʻi lea le ekalesia asofitu o loo ua faatulagaina ai le afioga i asuʻa ia ma le ʻaufaigaluega atoa Caritas ia o loo ua moli mai ai le faamoemoe lenā ia e 5 selau afe o loo ua tuuina atu ai foʻi leisi faalapoputoga foʻi latou te lufilufina foʻi tulaga o mea lava nei o le manaʻomia o le auaunaga mo i latou e manaʻomia ia tulaga o le fausiaina o maota malawa o loo manaʻomia soasoa e 2 miliona lea na saunia i le so e tuuina atu i le tulaga e faailoa ai le fesoasoani e tuuina atu mo latou o loo manaʻomia alo faalogologo ma le totoʻau te ilo foʻi le epa le faafofogaaga le atunu o le foʻi te tilotilo atu le taimi o le te tanoa o la le lava ma le laiki le tau ai mai tono le atunu auā afua o leu te faamaumau atuga o lenei le 11 na fai tatou lockdown a le ua savali le silia le 10 miliona lea ua sasaa mai e le faigā malo ia auā foʻi ia i latou ma nai o tatou tagata anuu ma tamai lava le aufai pisinisi laiti pisinisi faletalimalo faafetaitele malo lava i laufioga o le isia o faafesilia o tai ai le fasi le mataupu leai mo le puipuiga o iai se tulaga foʻi lele le ono silasila mai ni nai fesoasoaniga tau soifua maloloina po o fomaʻi mai ia e matou nei niusila ia e aga atu i Samoa auani si o tulaga i tapenaga po o loo malu le fā ma le oloniu tulaga lava o le auaunaga si o tatou atunuu i tausimaʻi i laufioga ia faafetai o te lo lava o loo gafa le soifua malōlōina ia ma fesootaʻiga o loo fai atu i le matagaluega o niusila o loo faapena ona maua ai le faamoemoe ina ia maua ai se fesootaʻiga o fomaʻi ma mea faapena pe a manaʻomia ia e moli atu lava le faafetai ma le faamālo i lau mai tau atu i le malo niusila i le auala o loo faafoe ai ia tulaga o le faamaʻi ia e pe o le mea lea e agaʻi ai tatou nei ia e o le pe o le foufou foʻi le lenā e mafuaina matou polepole laitiiti ia ua ue atu niusila ona ua faasalalau mai e anti Jacinta o le aso sefuluhono o mati e tatala ai o tou ma lockdowns ona na uiga taʻumaina ua ready o tou e tauave na mea tauave le faamaʻi ia ua e o matou nei e faʻi o le tapenaga pe o le nuu fai atu nei le so o loo fai pe le tatou tapenaga tapena le soasoani le nuu fai atu nei le ave nei le autulisi o le foi nuu fai atu leu tapena le 10 miliona e faalelei ai pisinisi ana i tagata pisinisi laiti o le foi nuu fai atu foʻi le tulaga le ave ai le fesoasoani i le fausiaiga o maota malawa le ADRA Samoa ia ma le Caritas le nuu fai atu ai le fioga e asuʻa Wallwalk ia e faapena la le tapenaga asiata mo le tapenapenaga o le mele ua tou foʻi mai ai ae pe o le agaga fiafia ma le maitau atu ua peia le koviti ua pei ua lē mamafa teleʻi le popolega le sai tatou muamua e pei se mea foi le na uliuli o le moana e lei ani me o iai i laʻuna maitau atu ae i le agaga lava ia o fesootaʻiga o loo tuumai pe le tauau niusila ma Australia i le auala e fesoasoani ai i le fesootaʻiga pe o le tausiga o le soifua malōlōina
o sio tātou atunu. Lo fa lo fionga le minister le ina to fa e lo to anti Jacinda o le mama Jacinda ya mato ai o lo fa sili ia te lo foi ta por calame involve mai lava le maru no tele to tele la to fa involve mai la to fa sili o le sili le o tongi mai lunga la to fa avantu e fa pe mai foi le maru le tunu e foi ngale pelengi kwa ka sili ai mana ya le la vatu ila tau le fafsili mai na ia la tau refund fo ie o na wo man tongi pa se si vale le fo le o toi fo ole na o sina fa mani nonga po le ale vai liule a la ufionga le tei fono pe le faingo la tau pe fain toi refund la tau pa se pla fo na processing fa mole O te manatu o se mata upu e fesiringi sa o ile fionga le minister va lele ina nei meane wa ma watu sa utala ia ele o la umtafa yo ile na ai o tel tonu ele se me la tau fi ai fu al tulanga o le toe mau tupe ia pe toe fa ola mai nisio a wala o te lo lava e le la titi fo le na fa yunga na fai ai o se fa yunga o te lo e malu pui ai tato uma mole alu mole lumana o man fa yunga le malo ai o te tel tonu e maua i la u fa se ngana uia fa le tangata soifua ma le tangata o lo te loa e le fa pe ole a mai mau i fu tupe na tutongi le na taimi ai lo yeisa o nanga e yai lava le awala o te loe ta penal tato malo e ma fa yai ona fa tumu pe fa to fa ola mal tupe le e ma na yese no por kalame ma le fionga ya le tinu ya o na la mani no ma tol wat ia malo fa tai io e monia io e se o ngi fu kanga manga o fisilia tu la o fionga le tei fono ya ai awete walo fo le ole angana ta por kalame malelai tu mai tu watu tali ya awane i oti tu se la ngono le tunu ole ta awole na ma na ya po afo ni pesili ya o te fifia tabiatu malo fa tai lo fionga le tei fono ia a te lo lam fa uni se o fa fisili on o tulanga ta taimi la ta fe mai le tulanga na tau feta lai ma tau sau no mai ele to telo le parliament le fontanga mai se la foi to e fa ma fa le tai o le tuanga le tulanga le o le malosi anga le o tilo dia ile to e fo o le tamau ainga ma le luma na i o Samoa o le lele fa to anga ma fa nga fa i lona tulanga tapu ina e te sila mai o le ke kauri mai nga o koko ngei felesia mai sa taua masala i dua ia o le tama foi le foto atu no mai ai se fai sau noanga ile tu langa mata penanga ia ma fa uma mai ai se fa lau telenga po a fe o le atu no mai ma tu container o ma tu ia vai e kali fesili ngai le paru malau ngai lau fiong va ve foi ro mal paru malau kasi televisa pasa lau para ia va tai o te loa o le fa mo na le o ia tatu atu no Silvia foi a siata o fea me na fita ia i fa mo ngo atina tato wofa o leu tato wo tonu wa ele me ta o me vo le a fia le ao wa fia tino ato o tato wo o le melna o le lo langi de wa fia to im sa mo e o le fatu moanga na sa no ngal tai tai le tuanga o i tato to fo ia le i fo le fu ni le la palapa o tato bu lo le ma tapa lo le ofi o la le ofi le asiata el menna o le ofi o tato to tu lava yo tato lava la with ele me fanga o i orsami ia me to fo la waina fo la to mo famata ia ma me mo fa pena o le mo lava tapual o le mau ina ia mau ta mafa atonu en fainta to feola le tupe masina le se tupe we are fine al mele al masina ato le se me ai le se vai ya ele en fainta to vola menna a le o tato talitonu nei termine nei ile afiango le langi pele sa wale va e ono masina ai fua ulu le lei maule tunu mau fai talo ufi tamu popo to se mea ele ai se meta te polei mai orsami mau meta mafa ola fia tanga tau a lei foi tato pesini e tato to foi suru aulama lei tata vale tato to foi sol fonua e ia meta to te tapo matua ia mesa tato masania ia per tu langal na o manatu nei tai
O le ala pita ma le whaingata o le wheo inga I waa ma mea. A le ae tele me tau ma whaile tunu. Ma tele me awina tu I fafu. O le alu o koko Samoa malu le wa ye teimi nei au koko nai watu ta asiata. E le lofa matala. O le e muringa fo le sawa sawa o le. O le alu le tsunami le alu whakaunga koko le wa ye teimi nei. O le niu male ano sali. O le esi na wa watu. O le whapapa. Ia toi titi taunu watu au tau. Ia ma me umana u whasa watu. Whatupu tele ina le tātou talo ma le ulu. Le ufi ma le taamu. Yoka, ia me umana lewa o tau moli mawina o lewa mwhaina watu le tātou atunu uina. Ma o le tumuanga le nā ma le whamuenga na le tātou malo le taimine. Ina ia lava matutoe tau mafa mo Samoa ni. Ia nfa so atu lole I fafo mo le fonga tau mafa o tau. Ia tupe mamato. O le atoanga le nā o le whamuenga le tau mwhai atu nei. Ia ma le teletonunga lava o le tātou sawai. Ia o le iwi tū o le atunu. Pai ngā whaiva mwhatoanga. Ia o tātou moli mawina le teimini nei. O le ngā fore nā o lea ngā I le tele o por kalame whatatia. Ina ia una I pe luma tu langa o fuo whatoanga I awina atu mo maketi fafo. Ang tailo whionga le minista, ia manatu. O le fisiri le ua mantua atu mua ilu mo le tawhātala noanga ma le sau o le rima makua. I nā whailo maia po inisi o le au exporters. Ioe, o le ama whai o na lantou au maia o loa nei mai fafo. Ia, e le ngatou mātou New Zealand. O le sau o le fisili le sau mai Oregon, Amerika, o so tua inga sikiki. Au se tālia. Ia, ma le tele se I wha mailo lau whionga, tau lunga mai eili tā whaatala noanga. Wha mole. Siata, o le sita por kalame le la so. La tātara noa atu I tā le whare le pekai o loa. La sekir tā aso e te la sila ia e alu ta por kalame a la whaarua I le lai e pue o mei e watu. E le lau whiwhilia le au to salpe to tolu to wha ia exporters le leia la ua tuta to loa na e o kilani. I wha solo tua I mo Wellington e manu na. Na tala no atu lola ia I le taunu unga o le mea lea la watu le vaiaso nei. Awa o le vaiaso nei o le poloka va. O lo iai container o lo o peki ta sfurmon tupu containers le peki tal tato packing house I ateli. O le sila tato por kalame le la faso. Ia o le afai atu tai ateli. Ia sila le tunu mouto wa I le tapenanga. Ma la watu tu sao atu lava ia I la tau lo tapena containers. E la tau te fasi sila atu mei e watu. Ia mtu langa o le o whamu e moengo o le taimi taunu wai ma le me taunu iai. Na ia sila fia le tātou atunu. O le fweta pena le tātou no whanga tu tonu o da huhu e leo toi mamau. Ia e whatu la I loa le nano whanga e vea mano whanga tu tonu. E pala lasi matua I nā tātou containers ia watu nei mol whatawina e meise lufi na mole atunu. Ia pe le whamtalanga nā siata mol siri fia o lau te talo atu. I tātou atunu ia lango papale mai pea. Ono sa I mai o le tau mo whai atu lava o le whatoa mai atu tātou talo tupe ma tāpen pena isi mea. Ia ma tapena tātou talo mua, a wai peo tātou talo mua I tapena. O inae ma wale tele o fua wha ele lenga e winatu. Alo whaavitai, ia o taule ko meni mai mawhisili mai rungo le tātou a Prokalame, Oregon, Alaska, Brisbane, Melbourne, Perth, ia lea wa whailoa. Ia o le whaafonga male fionga na minista, o le tatia tua tanga loa tusi lava lana fionga. Ai tuli mai wha Prokalame o le vai aso fau, manisi o vai aso anga fua. Leo le antato sau sa awa iuta ia tele. Lau fionga, sau nonga whaiu. Te walunga ili ta whaatala nonga le vanga le fiafi mal whaala lava. Ia whaftai a siata, whawhetai fo I le tā Prokalame o na o le longo pui ali ingo si tātou atano. E re ngata fo I o le mamoli atua I o le mātou whaftai, e whailu leo whai mafonga tau mamoli o le tātou whainga mālo. A le mia malaka peneta, si fo I fonga whitalaimsu I malu le pāre mene, whaftai ki talo mai sa moa mal tāpo I mai, loutou whai valo whirima, ia maloutou tui mai fo I le muripupanga, o tau ai tau malele mo tau au tau tua, apa mai, Yo tātou watunu, ia olo le leime umal tātou whama. E fo e tau mwhai atu fwoi wa mata fwoi na lolo wa mai le tau. Ia alwha moe mal tau unga ina ia malu tapu a au ina pea si o tātou watunu I me uma.
Al tautua malo, mal tautua atunu, ia le tua ilo tu saofo. E tinga lava on tātou tau whai mawhitia whātasi ia ai wāti rere whaopopo to tēra tangata e tono le Western Union, tamo money transfer, ia tulanga umo, MoneyGram, ia mea umo lo lafo mai tātou tupe nei. Ia le nganga whawhitaire nā, au lava leo le mātou talo, ia maua pē tupe i o tau ao wala lafo ina mai mo samo nei. Ia e ono sai mai foi whaataua tātou fua whaere leanga ia la watu. O loto sao fo nai tulanga le whalau te leino le tātou tamau ainga. Ai momori atu mo ngā lofa si o tātou atano, i lau whai te talo umai, tai o e kālesia, o se whata whai taulanga, me se fo le tāpo ainga mau, i ainga matama mainga, le usonga tu mo pule whalau polo to whinga, ia me se fo i pa ia mau lungo le whawhenga iai, a vau malo. Alo fatu ia mama Jacinta, ia po anti Jacinta siata, a tele se whaasoa alo matua mo oto, ia matua maisi mato pausisi. Au te whaalo loto na oe whaima tufa mai tau mangol whamui moe. Maua lau tō whaa siata, alo whaatu tātou televise whaasala lau, aftai o tau mwhai atu lawe mole, manoa no tātou whaasoa. Ia, manu te leina le whai ungo newa iaso tātou whelo i pēr mātou wala lo whaatu whaasoi fua mai manuia. Aftai tele lau whionga i le taitei whono, lau whionga le minista. Ia, ua whailawa fwoi oe maua e whaalano maa ave. A wale poro kalame i lea se vaiaso ma le vaiaso. Ia, e sili anga i ai, ia e whai fwoi maa oa e whaamalu malu le telo le fesili. Ua matua fwoi ia le poro kalame. Ma le antou o loo se sangi mai ma le, ioe, ma le maloto o malie. Le e wha iloa mai alantou komeni mana ia fwoi saunoanga o manino. Ia wha aftei tele. O le fo sila i tau mawhainga fo ia mai se fo le tau pressure to le matou si kalamu isi taimo le vaiaso au fia ngaila o fionga ia mawhono tanga le pāle mene ma le kāpeneta ia ele o au wha malolu fau o le atunu ua le unga ia kua ia e whaafitai lava ia mo ngā lofa fo wai tati tāpi fantasia ma lau o fionga ia taliu le uto le no fuanga me se fo i onisio proklame fai o le nei fiafi ma mauni tuan ta avalu ta lolo ngase lo fionga me se for kabineta ma pale mia a lofa tele atu proklame a toma ila toru ngol proklame mo lo fionga so ifo mai manuia le taimi e fua siata a lofa tele atu a tai ia Samoa ole tatu fa tele noanga na wa mau ile fai ngol nei vai yaso ale ma ngai or ka ko ori e tawalunga ifo ile tautua a wale lo atu le tanto long weekend. Ia wa whakaka ko whikau fo ila sonu. Ia langa mana tua, o le tātou long weekend leo le asa so mai, ma tātou ala tu. O le wai tangi tei. O le tātou wai tangi tei. Ai, momoli le wha malo, ma le wha aftei tele Samoa, i le whionga i le minista. Ia, i le tūlanga, fo i le, tina le pisi o le whionga le minista. Ai, le mawhai lava le wha avanoa mai o rona taimi. Wo mana tua le tala fo ile le masani no ai tua i kamo o ta rock ya so ia fa kwa ha e mai ya yang ta longa pi fo ia pi le na ma wailonga e na ilonga ngo fo ile le people's champ o va ile na le te vai ai le sa sangi le mamanu lo telo le atunu ia pe afa au pe le sa fo lau o le fionga le minista ele va pe fo fa pito manu ia tas ia o to si le fia tau te talanga luenga so se te mi fo ia fa paleiro na sa fo lau e va ia lava le sangi fa manua o le mamanu le atunu ia o le kama foi nga o nga sau o fesili le aku punga me amaltali taimi lava le me sao me mama ma me longo le leia ma tau leia fa tai lava foi le to o mi le sia o le tanto proklame le nei va ngola fiafi ma fa fitai i tulanga o malava ia awa foi le proklame le nei fiafi fa si fo le ma sau fa malsia e nei va nga no mawai news mai sa mo le fiafi ale toi mo tanto sur minuti ia ai o le manino ni so tulanga ile fionga ile tai fon ai nei tala fa vau le sa va tu tanto wa tala o tol pacific tulanga ile mali wo yo sitasi o le uso le titi fo ile na to e tangata vale na ma to e o tisio na lava uso matua ia o tu mo i nga pia ia le fo e tau lau manu ia mai ile tu nga fango malo si fo ile o le rover boka e pala ele tulanga fa pena ai ia te auia batu fa fautuanga langa o le tato walo fo ile long weekend ia ele o ia ele matapia le manaia ele ia fo i mo o ili wa ai o le tangata lofa ia o le uso le tua fine o le tua ngane lofa e tata longo ma se fau
e upu foi masinia ile langi te tau e longo ale tuli o le tata e le fautuanga ia a fai o le antango fia le ava fautuanga ma autou ioi awana i manu malo yo mafaufaunga awana i fasia i fo yo mafaufaunga awana i faasisei i fo yo mafaufaunga ia o le ale o ngā e toi tupu ai o le ua toi tangi vi wa le vao eneli e fa toi foi lautala ia le ala ua sola le voka sola le tūlanga o le ona sola nisi mea uma ia a le ua mai mau le ola ma le soifua ia o siona la vauso ia tātou tau faita talo ioi ile nei faamai o le faamai o le loto fo ile le fia tau i masui ma le loto ita ia le ala ua toi ola i fale pe o le tala i le la au o le tamaitai ia o le ua toi aena ona faapenantu o le prokalame tau taiae le anga e o le aunga o aute o tātou prokalame ma mo faalupe o le nau mati ia e manuia faiva o Samoa ia e a faapea la e tautau lia faapea ia ona langona ai lea o le loto vaivai ia ma le loto alofa ia ai ua faigatā ua tutupu maseiga ma tutupu foʻi ia faalavelave me lea ia e na ona toe tatalogo ma toe valuvalusia o le fau tatou foʻi o loo fiafia e ioe i le eva i le laufau malu tulaga foʻi o le taumafaina o le eva malosi ia o te lē fai atu e aua ae mafai ona o fai atu ae iloa i le isoga kāua ma e lē mafaia ia ona aua lea ioe apena atu se tala ia manuia le aloa atu o seo tatou atirua me se niusila i le long weekend po se malologa umi foʻi o lenei weekend faiuga o le vaiaso aua foʻi le tatou waitagi days i nei tatou i niusila ia po le aso foʻi lea leaga saigi e le malili ega kakapapaʻe ma kakamaoli ia o le a pule kakapapaʻe ia ae aualiitia le atua ia o tatou ia o proklame taumafai e vatu sina ata e molimoli lou loto a o tuantu o na atamanā ia o loo i ai se savali e sili ona lelei mo oe lelei foʻi moa e le faapea foʻi ona ona matou tau le pua ma tau ai atu ia e aogā foʻi o le mea e faasoa atu ia e aogā foʻi ona ola ai foʻi le au faasalalau latou ia ia e lē o le popoko foʻi o le au faasalalau e vaku le faukuaga ia ae kausolo le au faasalalau na ona faasuaa vaape ia le o ia ma le sifi kagoe makuaʻi vavau ua se faasalalau faapega oi o lea si ui ia se talanoa ma se faasoa i le faafetaitele tatou sponsors company lagolago le tatou Goodman Freight le afioga niusa faapelesuga pali faafetaitele ia i le aunaga e mai se foʻi ia o faamomoli lafo i Samoa ma vasa pasifika i luga i le ea ia po o tatou sami foʻi i vaalaʻu oloa le tatou maua app ia e mai se foʻi o le tatou Sky Eye ia ma le latou foʻi auaunaga ia faaoga ane moto Samoa paumukesi vaitele le gatailio le Pacific 40 ma le tatou talofa voucher faapea foʻi le tatou aʻoga o le OCA Oceania Career Academy ni i Mangele ia faapea foʻi la le tulaga o le tatou Pacific Easy money transfer ia o toe faamanatu atu toe titia pa uia tea e iai le stala lena tu e fai laso sanei i Russell Road le tatou aʻoga o le OCA ia a o lea e ana faailoa mai e le fioga e le aupepe pe ia o lea ua faapafala ia ono o niso tulaga lava foʻi o le red light o loo iai tatou ae toe logo pui alii lo tou paia ma lo tou mamalu ia seʻi le o le matila seʻi le matila foa ia e tatou folau i lagi mā o le ofeloa alofa tele atu ua mapaaga mamae a le tatou porokalame o ai lava lea mafuta mai ia faatalofa i se uso o le fioga i le tapau le fioga foʻi ia ale ia li o le mafuta mai ma le faletua inā i ma le pone i ausitalia ma lo lava le mafuta mai le gata foʻi lea ia outou ma lava ia pe taʻu atu lou suafa pe le taʻuina atu foʻi ia o kasi koʻokele o outou ae na ona ufaapea atu alofa tele atu asia tama le prokalame o le tautaiaʻi ma le manuia tautaiaʻi ma le malo faiva o le tatou atiluu faaisifo atu ai le tautua a le tatou Blue TV po le Moana TV lafo i fogā vaatele so matou vaivaiga lafo i fogā vaatele so matou aleu atua o le tatou va ia be safe tatou wheroa i le asolua so karu kaikai ka ke malolo ia ono Iesu taualuga ai le tatou porokalame o alofa nei soifua mai manuia
O le Goodman Freight o se tautua tau fela ua inga mou tam wha moli i Samoa ma le Pasifika. E la tau te fausia fo ia tingi pusa ma paelo mo sauta i so o se la po ai te whingalo ai. Ma ki le vaina fo i boru po o sa vai. Wha afso tai loa ni usa lui lemi po o Francis Pali i fpule ai. I le orua fitu, lua valu lima, valu whao no rua. Po o le orua fitu, lua fitu lima, fitu fitu tonu walu. Bo desi wha mtalanga. Le Goodman Freight e tautua ma le alofa. Iai nei le au nanga fou e whai ngoina o le Maua app. E mawhai ona oka ai mea ai, ma o le a momoli sao atu i ate oe. Whai ngoa fie, nga olo taina le upenga ta whai langi. www.maua.app. Ia nga whai loa lau oka mea ai. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sa ma le tele leo nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swahuu mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sa, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aino foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le afio mai, we'll see you again and God bless.